Ia, ia le tua il nei vaenga le fiafi fatalofa tu le suafa manu malo Yesu Kiriso, malo le folau il manuia o le tua, ma le leo le tua, fatalofa tu le tato Paul Kalame o le moli o le ava. Ia, ia le tua il nei lao lao wa ia ta pena masaunia, tato to e feiloa ia i fo i le leo le tua, ma le fa maoni o le tua, ma le lofa tu noa o lo tato mteisili. Ia, fatalofa tu paanga masani o le tato Paul Kalame, ia, malo le fa malosi, malo le taua, malo le finawi me le lei, ia, malo tato vava yatu i le tua, ia le li, tai le tua i lan teite inga mana, ia, malana pule vasoifua o tato to e fasanga ia i pua manua e leo pua mala, fo ia i pele vi inga i le tua, tai atu i lana uauna ia Pastor Mike ia mesei o le aunanga matangofia le Global Kingdom TV channel ono le lango malosi il tato Paul Kalame mwhai o na whataunuina i pea i whai unga vayaso i lea vayaso ma lea vayaso anga le atu le tua i lana uauna tonu foi o lo whapenao na tuatungia i te leo teimi o no le wana aua le atua ia mesei foi o fina ngalo ma le tala le leia Keriso. Ia vautai foi le lana uauna ia Pastor Paulo ia mesei foi o pulenga le RCTV ia mo le ngā luenga o lo fitai tunga ia i foi i leva yaso il fai paanga i ma le Global Kingdom TV channel ia mo le tato Paul Kalame o le moli o le ava ina ia whapenao na whawawina i leva yaso ma leva yaso ia via le tua o le talo i le tua i anga le lei ma whamaluia antu i ala ata ma la leo o lo whapenao na whai mawai ma lima i le tala le lei a Yesu Keriso ia via le tua whatalofa i tamā ma tina mātua o tātua tunu o Samoa o e alala i Samonei ia po whapena foi o ne lala mpapa ao ia tunu e fafo ia whealava o lo au atuaile unanga i le nei vaenga le afiafi ia vi ia le atua vatalofa il suafa whapelpele o le suafa manu malo o le suafa le whai mai e te tau o na tōtu tuli ai tuli vai uma tau e laulau whai va uma o ia o le li o ia o le tupu o Yesu le Nazareta le keliso to e tu manu malo ia vi ia le tua tal tonu ia whapenao na amata tātou se te talo ia puno ulo wao whaia se talo tamā whaafo i le viinga i ante oe fo i le whaamanul whanetanga i la uafio o le ola lava o le ou le paia o le ou le mamalu le sili ese fai mai e lo na ua le malo e ngō foi o i o le sili ese o i o le faipule o le tua malosi o i o le tamal whaavau o i a foi o le li o le file mu talo tamai le nei a fiafi whapenao na amatamea la uafio o le Paul Kalame ma le whaasoa talo i lau whaunga mea whai ngā luenga e maise o le whaafonga mai moa o tangata fe lava o lo whapenao na sota i mai ai ia anga le lei ma pai atu lo wanganga paia e ala i la upu fola ina a wae le fo i fuala upu whamluia i so se tasi o le a fo i se manaonga whapenao na iluma mea ma sila fia ma si iti atu i ante oe ngalue atu, ngalue ane, ngalue mai, ngalue ifo whawheiloa i e tusa malofi na ngalo ma le whatua tua o le tangata ia Yesu le li o leola ta ma whaamanuia oe i le nei a fiafi fo i le viinga i la uafio no Yesu amene ma amene ia vi ia le tua to e whatalofa tia i la tou whatoa so taimai ia ma i la tou o lo whapenao na mulmul te ia le tatou Paul Kalame i leva yaso ia vi ia le li malo le malosi malo te talo malo le vavaiatu i le atua ia ua whai umai foi a tiute mawhaiva o le nei vaiaso ina ua taunu umai le aso muli o le vaiaso ia mamou atu foi le malama o le ao
ai ngai mai le pongsa ia o lo tu mau pe le o le tua soifua le li o le ola o ia o le kapeteni o lo tanto faultanga haleluya ia le tua o le tato tusi filfilia e mai salamo e se fulu mleono ia ilona foi upu muli o le afa penao na taula ia ilfa mafa i le nei vaenga o le fiafi salamo e se fulu mleono o lon foi upu e se fulu maltasi o le a o faitawina a fonga il faitawina ni sio fionga le tua e te whaailoa mai a te au le ala o le ola. O iau luma le fia e malie ai. O i lo i tū tau matau le oli e whaavavau. Hallelujah. Whai mai alfa Britannia Modern King James Version, you will make me know the way of life. In your presence is fullness of joys. At your right hand are pleasures forevermore. Pleasure. Oi nā o le upul nā lea e whapena na taulai e ilfa mafa e tusai malfe au malfa soa. O le oli. Lea e whaperetani e ina pleasure. E mwhaifoi ono tātou whaonga ina o se mea e fia iai. O le fia lea e taula i le tua. O le fia lea e whapongai mai le tua. Au lea la e whapenaona tā ua le nei salamo ma whapenaona tūsia ma tūwhatasia. O tā vita na tūsia al salamo. Taimi na whapenaona lungala lo aila na savalinga. Taimi pei watu au noa ai oia. Pei watu la foina. Taimi o whaingata. Taimi o mawhatianga. Taimi wa taulela ngona ai le si ufonga o le atua. A time of silence of the voice of God. Ai le whapea watu la foina e le atua ta vita. Ai o la ngona o le tangata i lona i tū tangata. Lea e whapenao na sa afi ei tāwita ila na sa valinga ma le atua. Ila na wholaunga whatasi ma le atua. O teimi e tele na tū whesili ei tangata po whea ea le atua. A o teimi fo e whapenao na tofo e whatuatua o le tangata. Po ai e li liu iai. Pe li liu i se tangata. Pe li liu i se metotino, pe li liu i le oa mal tamau ainga, pe li liu foi sana tupua, ai o le tangata o le atua, e tatau ona li liu i le atua soifua, lea ona, ta ua le salamo lea nga o lo whaonga ina ia, le whaupunga lea, Miktam of David, o le upolo whapenao na whaulu talaina ai ia le salamo lea Davita. O le upu lea Miktam. A whawinga ina. O se mea e auro, e taua le auro, golden. E fōlinga i le auro, e susulu pe o le auro. Ai whai mai fōilo na whawinga ina o le upu lava le tasi. Natia, hidden. E mwhaila ona whapena ona o tātou tiltilo i ai fo il salamo lea ina ua. Whapena ona tuina i se whaupunga whapea. Le salamo lea e sfulma le ono. It is a golden thing that is hidden. O se mea e wheilafi pe o le auro. O lo na tia. O na iaia le tāu o le salamo lea. E le ngata o lo sa afi sa o tā vita i lea taimi. Ina wa tofo lo na whatuatua o ui whaingata. Ui puapuanga. Ui taimi pe ua whapenao na le langona si ufonga o le atua malona mamalu. Ai o lo whapena foi o na iai lo na i tū whavaloanga.
there is a prophetic message behind Psalms 16. E taula mai lumai I le taimi o Yesu Keriso. Lea le taimi. Taimi sa whapenao na iai o ia I le luluti o na tina male mamafa o lona loto. His heart was burdened at the Garden of Gethsemane. Ilea, e tusai male ipu o le asauni na te taliaina e fasino I le finangalo lon tama na alaio na awina mai o ia I le lalolangi le nei e sau e anga I le sa tauro. Le tatou te iloa le tala le na o lo wha matala ina e luka I lumai I le evangelia. Le mamawhai o le loto pol finangalo o Yesu Keriso na luai ai ina futoto ai o ia. Hallelujah. Maalanga o ia I lana tatalo I lona tama. Tama ai ai se isi awala. Ave ese lene ipu ma ya te au. Ai ui lea. Aua nei whaia lo loto ai whai lo finangalo. O le whataitainga le lei e whapenaona o tātou maua mai a tāwita ina wasa afi tāwita I salamo e sfuluma leono. Ina ia whapenaona whasino le te tau iai le liliu al tangata whatuatua I taimi whaingata. Au lea au mai whoilo nei tū whaavalo anga e taula mai a Yesu. O le a o tāwita, o le leona o le tu ainga o yuta. O ia o le Keriso wa sauni e whapenao na anga yatu I le sa tauro. E le whaialo na loto. A o whea na li liu ia I taimi whaingata. Na li liu I le finangalo o lon tama. Ina ia whatau nuu I lona soifua. Hallelujah. O amai lau savalinga. O iai ni whaingata mani tofonga mani whita. O lo whapenao na e whesa ngai ma oi le afiafile nei. Le lope le lua maavtanga whale ungali I walu ngala lo walu le vaiaso. O lua whete nai ma lua whapenao na lua fuli tuai. E me te le whapenao na whamawalalo I oil tama. Pe fili foi oil tina e whamawalalo. E whapenao na lua liu I le atua. Whasanga e o lua mata I le atua. E maua mai ai lo lua vesosani. Ina ia to e maua se le linga I le lua maatanga whale urungali. O lua o matua. O lua valivalia le atam whatatia le alafua. A wafa nau o lo whapenaona tilo mai. Le lopo oel tangata whai ngāruenga. I lau ngāruenga. Po oe fo il tangata whai pisinisi. Wa ele mautonu I lau savalinga. Wa ele mautonu po le asaol vilfilinga e te taua na whai. Ua whapenaona ele mautonu I manatu lelei. E me te le tuu ailo loto. E li liu I le tua. Li liu I le faola. Li liu I le atua soifua. Suafa o le atua le faongai I le amatanga o le salamo lea. Ilona foi upu mua. Le atuai. God. O le suafa Elohim I le ngana e Peru. O le suafa o le atua e ana le malosi malava. O le atua foa. O ia na whaia le langi ma meo tumuai. Atoa I ma le lalolangi ma meo tumuai. Atoa ai ma I tātou. O ia lea na whaia le urua I tangata. Elohim. O le tua malosi. O le tua awhapea na ia whaia oe. Na te le tu la fo ina oe. Ma ua sauni na te toe whapenao na manava atu. Le ola ia te oe e peo na ia manava I le atamu mua. Lea ua whapenao no tātou. Toe whalongo ai le tāua. O le nei fo I salamo. O lo whapenao na I totono le fionga le tua. Ma whailoa mai ai. E mautinoa lo ta whausanga I mwavitauli. E lev silingia. E mautinoa
ta te ui ti ngama mavtianga leanga o lo tai le lalolangi o mavtianga, o lo tai le lalolangi o tinga, o lo tai le lalolangi e tumu il vausosonga, o lo tai le lalolangi e pongi sai ngā luenga al fili, ma ngā luenga leanga sala, ai whawhetai i le tua soifua, e ui le pongi sai, e ui o lo iai le tinga, e ui o lo iai le fesoua inga, i le seo manga o le lalolangi le tatou te iai. Whaptai le atua o lo o iai whatasi o ia mai tatou a e tau o lauli liu ia te ia. A wā o lo whatali mai o ia. A wā o lo tatala mai o na ao. Au lela tatou te vai e i le taua o upu ia o lo whao ngā ili foi upu muli muli. Le pei o na wha mamafa i ili whasoa. O upu o lo whapena o na fai mai le fionga le atua. E te fai loa mai a te au le ala o le ola. E le o finangalo le atua e nā tia ala o le ola. E le o finangalo le atua e whatau mamao le tangata mai le ala o le ola. O le whautai le whamaninoina mai el tustala. O upu ia il foi upu le sumaltasi lo na vaenga momua. Whamai le ala o le ola. E le o fai mai i awala i le ola. O lo o fai mai le ala. Longo winga e tasi le ala. Longo winga e fasino i le ala e tasi i le ola. Ua ta pena i le atua mo le tangata vapupu mo tantou. E le isi o lo taula i ai le winga o le ala lea. O Yesu le keriso. Tai pei o na fetalai e il tusio Ioane. O au o le ala. Aisea, le anga e tasi a le ala ua ta pena il tama. O le persona o le atua. O le ainga atua. O Yesu keriso le Nasareta. Le alopele to tasi. O le atua. Ale fai mai. E te fai loa mai a te au. Vai le finangalo le lei ma le finangalo lofa o le atua. E le ngata o ia le ala o le ola. O ia foi le persona o le ola. O le whapongai foi o le ola. Ua whapenao na ta pena e le atua le tama mo oe. Ua ta pena fai mai ta vita. Ua ta pena ua fai loa mai mo au. E peo na finangalo le atua. E fai loa atu ia te oe. Te mi uma e te langona ina aile leo le na o le si ufofonga malu o le fetalai o le nganga paia. E whapenao na fai lo atu li liu ia Yesu. La fai o wala li liu i le atua soifua. Au al fai alo loto. Fai le finangalo le atua. O le si u leo le na o le atua. Ua ta pena e le atua. O le fai loa atu le na e le atua. O le ala ia te oe. O le fai loa atu na e le nganga paia o le atua. O le ala i le ola. O le fai loa atu le na e le nganga paia o le atua. O le upu ma le finangalo o le atua. Le al taimi. Taimi o whaingata. Taimi a fea i le au pongsa. Taimi e wha malu mai ai le au uli o vavita uli. Taimi o le whesoa inga o lau wholaunga. Oe le nā le tamā maltina. Oe le nā le atalii ma le afine. Oe le nā le tangata whaolaina. Oe le nā le tangata i le whaia se filfilinga tāua. E whapenao na tuatu lo tangata atoa. Ia Yesu fai mai o ia o le ola. Haleluia. Nai ta ua inai le vaenga mua le fai upe sumaltasi o le salamo e se fulma le ono. Au le mana ia o nei ia vaenga o le fionga le atua. O lo tautino ai au na le atua. Ai muli ane. E ile ta ua o le vesili. Which pleasures are you pursuing? O le ale toa inga mea whawhiawhia po le oli o lo e tuli loaina.
leanga o ie ese ai lo tangata pe atali vesili lea leanga e tuliloa uma e tangata le fia ma le oli o mea fa fia ma le oli al vesili o le fea o oli e te saili ai e te tausini o ina ie ausia o le fea o fia o lo e tausini o ina ia ausia ma e maua i lau savalinga ma lau tamoenga ma le taimia o iai lau langi. Asia, leanga e lua i tu o mea fia oli o lo vapenao na tau vamatala pe a vaonga mai le uva Samoa. E maangai al manino le upu Britania. Pleasure have two sides. There is worldly pleasure. There is heavenly pleasure. There is temporary pleasure. E vasino i le lalolangi ma meo tumuai. O mea whawhiawhia o leo langa le nei. O mea e whe emo ai nao mo se teimi e wheilafi ma mauai ni whalongona o le tangata e whiawhia msa awhiai a o iai tino a o lona taunuunga e taunuu i le whano noa. Taunuu i le lesa o loto. Taunuu i le leai o se whamoe. Taunuu i le whewae aina. Taunuu i le lelelei o se taununga ai leisi tu lona i tu tau matau po o le tu le lei o lo iai pleasures oli fia ua ta pena i le atua fai mai e whavavau pleasures that are eternal, pleasures that remaineth until eternity. Tu sa lava lape a o ta iai le o langa le nei, il versoa inga, ma tinga, ma mawhatianga, e ui e a whatia i maletino le nei, e a whatia ai lo wa inga, au te whai loa ia te oe, e le mawhai o na lepe tia ina mea ia, ua ta pene e le atua, e whai ngoe le tuspa i Samoa, oli e whavavau, ole oli le lei, o le fia e tau nuu i le lei, o le fia e tau nuu i le manuia, o le fia e tau nuu i le whamoe moiola. Hallelujah. O le vesili la taua, which pleasure are you pursuing? O le fea o mea fia, po o le fia ma le oli lea, o lo e tau sinio e ausia. Po le fia e na mo se taimi. Pe o lo e tau sinio ma taula ma tuli loa lau vaai ma lo tangata. I le oli e whavavau. Ua ta pena e le atua ma saunia e le atua because a iese si mea e whapenaona e tauwhi mawina ma e whapenaona ma natu lo loto iai. There is true pleasure that fulfills, that satisfies. O lo iaile oli, o lo iaile fia, e whapenao na utupupuina lo loto, le mana o lo loto. The desire of your heart, it will satisfy your soul. It will fill you with abundant hope. Hallelujah. Lea lai whapena iona tanto iloa i le fionga le atua. O lo iai e peona fetalai e sui le luka e valu. Pe a whapula mail fia na o mo se taimi. Pleasures that are temporary. Pleasures that will turn into sorrow without hope. Fai maile luka e valu alon fai upes fulmalfa. And those which fell among thorns are the ones who, when they have heard, go forth and are choked with cares
and riches and pleasures of life and do not bear to maturity. O le whataoto voi lea i le lulu saito ma le saito ma ele ese o lo whapenaona pa i le saito. O le lulu saito o le tangata o le atua o lo whapenaona langa le upumoni. O le tangata o lo taualanga le whiau o le tala le lei. O le tangata o lo whapenaona taumanuoina le upu o le atua. Ao le fatu e vasino i le upu o le atua. Ao lo vailoa mai ai ma ele o loto ese whapenaona falongo i le upu o le atua. Ma whapenaona o lantou maua i le avanoa pe talia pe te ena. Ma i lantou foina o lantou talia ma le fia ma whapenaona vaia fua le lei. Ai o lo iai foi mal tangata. Whapenaona whai mai e whalongo i le upo le atua le ta ua i le mta upu le valo le tusi o luka o lon whai upo e sifulma le wha. O le tangata le e whapenaona whatusa lo na loto i le vau tui. Tele me tala i le loto. Tele me e matui. Tele me o le winga le o le whamtalanga nei tau whapula i le vaenga lea. Tele me pupu ai lo loto. Tele me a vanga i lo loto. Tele me e whai lave i lo loto. Au le whai mai le upo le tua. I le umainga i Yesu o le whata oto lea. Se tau whapula mai ai le tu lea. E la tau te whalongo i le upo le tua. Whaftai le tua. Ua ausia le la sanga ta ua mua. O lea, whalongo. Au le whalongo lea i le i lava matotoe. Leanga ele i mangoto le upu. Ele i talia ma le fia le upu lea. Ele i whapenaona pala al fatu. Ele i whapenaona tongo mai le fatu na lulu. Ele i whapena foi ona usia al whamoe. O le fatu lewa whalongo ai. Aisia, leanga na o le whalongo. Ele o iai le talia e pei ona finangalo le atua whalongo mawhai. Leanga le whai e whapenaona i lo ai le tāua o mea e whalongo il tangata. Mai le fionga le atua. Lea lai whai mai. Ona o le vau tui le whatusa iei le loto le tangata lea. Lea lai mafua i lona le maua se taununga le lei o le whatu lea o leanga o le a vangalo na loto i mea o le o langa nei. Lea le mea na tāua mai nā. Ua chokia le fatu. The seed is choke because of the what? The cares, number 1, the riches, number 3, the pleasures. O mea a vanga yailo na loto i le olanga le nei. O le oa maltamau a inga a vanga yaile loto i le alalangi le nei. Ato ai malea. Pleasures. Mea fia o le olanga le nei. Ua mafuai ona le taunuu mausia le whamoe le fatu na lulu ina. O lea ina ia whapena ona fua mai. Matua. Fua ia e vi ia aile tama. Ma fua mai sia. Leanga o le ia ile mea vanga ia ile loto. O ama ilo loto. O le isi leo mea i loa aile mea o lo whapena ona tuli loa ilo loto. Le toi ngā mea whawhiawhia o lo tuli loa e lo loto. Leanga i te whaalongo pēa, i le upo le atua, ai mai se voi tātou e whaitau, whaalongo i le upo le atua, ai le au sia lava le whamoe o le whatu e te lulu mai whaalongo iai. Aisa, leanga iai mea nae a vanga i lo loto. Cares of this life. The riches of this life, the pleasures of this life. O mea e na te whapenao na taitai se ina I tātou. E le whapea ua leanga chaos o le olanga le nei. Ma tawhaioi, ma tiute, ma le whasino manga o le tangata.
o le tiute o le matua, o le whaiva o le matua, o le tiute ma le matawhaioi o le tangata whainga aluenga, po le alava le tuai ngā vaenga o lo au auna mangalue ai. Those are cares of this life. O lo iai foila ma le oa ma le tamau ainga, the riches. E le o iai se wha le tonu i le oa ma le tamau ainga. Tusai ma le finangalo le atua. Leanga o mea i e whailoa ma iai whamanianga le atua i le tangata. Tangata i loa le atua ma le tangata i le loa le atua i le whamaoni o le atua i lana upu. E whamanuia le tangata, whamanuia i le atua le tangata e na te lulu le fatu. E sele fo i le tangata le mea na ia luluina. A ngā lua le tangata le whaolaina e whamanuia le tangata e le atua le tangata lana. I le oa ma le tamau ainga tai pei fo i le tangata e i loa le atua o le sesenga. O le atua e whapenaona taula i eil whamoe o le tangata, leanga e le pei o le tangata i le iloa le atua e le iloa whaftai le atua e ui e maua mea. Au le pei toi te tai mai i le vaenga le ta uai le o langa nei. It is good to have riches. There is no problem to have riches. The problem is that riches taking over of your life, riches choking you from God's purpose and choking you from knowing God, riches that will suffocate you from giving thanks to God. O le tu le leila le nao le oa, e le leilo mau le oa, ai le leile pulea le oa o le tangata. See? It's another thing to have riches and another thing for riches having you. Vai o le tu le leila na. Au lela tatou te vaia I feta lainga Yesu. O lo iai mal tangata pa le loto lea e whape naona tuli loa mea whawhia o le o langa nei. O le a tau mia o ia o le a whape naona le vaia. Le atua ma whape naona le vaia. Ia manuia o le atua. Le anga o lo a vangalo na loto. Whai mai foi tito. Tito lo na mta upu e tolu o lo na foi upu e tolu. For we ourselves also were once foolish. Mai sa iai foi matou e peo le tangata whavalvalea po le tangata whapenaona le whao ngā tonu le mawau whao le tala noa I tua mai o le whao tanga. Disobedient, deceived, slaving for various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, hating one another. Whai mai a tito, sa iai fo I le taimi na whapenaona sai ti ai I tātou I le o langa tuai lea. Ma le ustai, ma le whaseseina, ma le whapolonga ina, I tuina naunga ese, ma mea whawhiawhia o le o langa nei. Longo winga tau mai ai. Tātou le olo taiseina e mea whawhiawhia o le o langa le nei. E ma whai fo I ona whasa o loto mai ai o e le atua. Le anga lewhai mai tito, sa iai mātou I le tuana I le na, ae ua whasa o loto I mātou e le atua, leo mātou tu vai I le manuia lea, wa le to e tau sinio mo mea whawhiawhia, e le tu mau, e le I ule le iai, ae wo mātou tau sinio I mea whawhiawhia, e tau I le langi, o le oli e whawawau I le atua. Hallelujah. Le lopo walu le tele o lau malos. Le lopo walu le tele o lau oa ma lau tamau ainga. A o lau taimi foi. Walu au mea. Ua ngau le tele o mea sai o lima. Wa ele to e vaia le tele o tamau ainga. Na tuatu e le atua, na tuatu e o matua, na tuatu e le pula o le whaiwhai ngā ruenga.
Ai wa e o le tulanga wa e fase seina oe, ono lo leo stai, malo tuli loa o mea fia o leo langa le nei, ua mou atu ai le manuia le nā mai ante oe, o nei le iloa leo le mea fai. Alo o le tala le lei, li liu ia Yesu Keriso, le fai mai tā vita i, e te fai loa mai ante au le ala o le ola. Le ala o le ola lea, mo oe i le afiafi le nei. E me te le li liu ai ma ofolo wola ia Keriso. E me te le li liu ai i le ua fai loa mai le ola. Ma le ala i le ola, ma le ala i le oli e whavavau. O Keriso lea, se i toe whatumu mai e le atua laukate, se i toe whatumu mai e le atua mea na ngau i le tia Apollo, ma le lalolangi, ma le fia, e le i ule le ai tangata. A o me maua le avanoa. Bia le atua i le leo le atua, ma le maoni o le atua, ma le manatu mai o le atua. Le anga sa whapenaia le auna i ngoi a tema. Tema sa whapenaona a mata i le ngā luenga le atua, ma ngā lulue whatasio se tasio so a tau o le apostolo Paulo, ma Panapa, ma Timoteo, ma Luka. Ma wastei me vaitau tusio Kolose, ta ua i mta upu muli muli, tema sa o latou au auna ma ngā lulue whatasi i misiona na whapenaona aua iai le apostolo Paulo. Ma le uso, o le whatuino lotu, ma le ngā luenga o le whatala le leinga. Aina ua whapenaona tusia le lua Timoteo, o le tusi muli muli le apostolo Paulo. O lo whailoa mai eil taunuunga, ma le tulanga na filifili ai tema, e tula fo ina le apostolo, tula fo ina le vala au, tula fo ina le ngā luenga, tula fo ina le tuliloina o le oli e whavavau, ono mea whawhiawhia o le lalolangi. Whai maile fionga le tua for Demas, lua Timoteo mtau pe whafo i posfulu. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and he has departed to Thessalonica. Whai mai ua whapenao na tūla fo ina o i e tema. Ai ono le whapenao na pulunaunau ma lofai mea o le lalolangi nei. Na ia whapenao na tuau noa i le apostolo e a ngai atu i Tesalonia. E ma whai foi o na whaseseina oe. E ma whai foi o na whawaivaia oe. Le tangata le nao lo whapenao no ulisu o tosina. Le anga o lo manino i le fionga le tua. O le tangata e ulisu o tosina e to e tepa i tua. Is not fit for the kingdom. Aisea, e whapenao na tango lima i le vala aua le tua, ma le feau, ma le tala le lei, ma le fasino manga o le tua, ina ia whapenao na tuli loa le oli e whavavau. Ma mea o iai le whamoe moe ola ma le manuia. Ai a whai e whapenao na vanga mailo uloto. I mea o le tuanai. I mea o le lalolangi. Whai mai e whapenao na whai malape i lau sāvalinga. E te le mawhai ai o ne whauau aisea. Le anga o nai maulo lima i soto sina a o mata lai tua. Wailol me tupu ili tangata e whapenao na maule lima i soto sina a e tiltilo i tua. E sulu. Savali a sulu. E pau. E tau teva. Aisea, le anga e leo tua e whai mai e tau laila uva ai pea e ule soto sina. E te tauna taula lau va ai a keliso. O le na matamea i le ngā ruenga i le lei. Le whai mai foia le tustala o e perul mta upos fulma le lua. We fix our eyes on Jesus, the author, the perfecter of our faith.
Haleluia. Lela e ta ua ia I tantou. Ai ai se moli mau o le fionga le atua, istangata e fai mawhateitainga, fai malafua mo I tantou o mose le istangata. Leu auna le atua o lo ta ua el tustala o e Peru. Fai mai lam ta upo e sfulmaltasi. O tuso e Peru a olona foi upu e luas fulmalfa. Se I fai tau watu lwa pertania. Fai mai le fionga le atua ile Peru nai sumaltasi luas sumalfa. Having become great, Moses by faith refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a time, or pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he was looking to the reward. Hallelujah. Ese le mata ngofie o le moni o le taua ma le poto o le filfilinga mose. Lea e tautino ai tu stala o e Peru. Lona mtau pe sumaltasi o lon foi upu e luas fulmalfa. Fai mail vasa moa o le vos foi tau le mai. O le vatuatua na le mafai ai mose. Ina ua matua o ia. Ona ia ta ua o ia o le tama a le afafine o Farao. Lua lima, ua filifili e ia anga sala, ia anga le anga ina o ia fatasi matangata o le atua e le leiai. Ai aua le iante ia le fia I le anga sala e vave mavai. Fai maila luas fuma le ono, ua manatu o ia I le upu fai ono keriso, o le oa lea e sili I whaputu ngā oa o aikupito, a wasa whaanaunau o ia I le taui. Hallelujah. A wasa whaanaunau o ia I le taui. O le fesili, o le ale fia o e tuliloa. O le ale oli o lo e tuliloina. What or which pleasure are you pursuing? Is it the pleasures that are temporary? Or the pleasures that are eternal? Having hope. A wailoa le tali e whaingofie o na wha mautu ai lau tali pe a wha pe te le mautu. A le tali lea e tali mai ai le tustala o e Peru I le filifilinga mose. Na filifili mose. E wha pe nao na tuli loa le oli e wha vavau. A le o le fia ma le oa o le lalolangi ma le teiminei. O lo vasino ia falao matutonu o ai kupito. E le tauina ai foi o ia o le atalii o Farao. Aisea, le anga sa filifili mose taulai lana vaai. Ilea, ile taui ma le taunuunga o le tausinionga. Sa taulai lana vaai. Ile taunuunga o le tausinionga. Olea, sa whanaunau o ia I le taui. O le taui le lei. O le taui e le mai o ia. O le taui e iai wha moe moe. O le taui e wha penao na whailoa mai ai. E le mawai. Hallelujah. Le ala e sa o ia le. Le ta ua o le vaenga le ta ua e Paulo I le lua Timoteo e wha. Ma le foi upu e valu. E whailoa mai ai. Ona wa ave ese mata o tema mai le taui e whavavau. E le taui na ta ua ina. I le lua Timoteo. A o lona mata upu na e wha. Foi upu e valu. O foi upu e sfuru na ta ua I tema. Ma le mea wo o ia malana filfilinga.
ai ana whape toe whape naona, avela na wha mamafa i le mele ta ua paulo il fo upu e walu. Whai mai, ole nei, ua te wina mo au le pale o le ami o tonu. Haleluia. E fo ina mai a te au. I lea lava aso e le li i le wha masino ami o tonu. E le ngata fo i a te au. A o i lato umalava o e fia i lona whaali mai. Wa i loa le tali e whape naona tau lai i le wha mamafa o lau wa ai malau tau sinionga. Ia taula lau wa ai i lea pale o leola. O le pale o leola e te maua pe a whape naona e whaatalitali ma le mautinoa. I le o le a whaali mai o le vesili o ai o le a whaali mai o Keriso. O le a whaali mai Keriso i le kalesia ma le upa ia. I le ale taimi le aso e aveina e i le kalesia i lungo ao. Wheiloa ai mai la tau e mua tutu na feoti o ia Keriso. Fatasi mai la tau o lo feola pea o na wheiloa i le i lungo ao. Le i le tau i le e whai mai o lo o ia Keriso. O le pale o le ami o tonu. E te maua le pale o le ami o tonu. Pe a whapea e whanau lo tangata. Pe fia lo tangata. O lo talia le whaali mai o le li. Pleasures that are eternal. Le ango le pale lea e le whaoa. O le pale lea e tu mau e whavavau. O le isi lea o mea e oli e il tangata. E whape nao na whavavau ina waia maua le pale o le ami o tonu e pei o na ta ua e paulo i. Lea la e whapea sa taulai ai foi le va ai mose. Na fua aila na savali. Na fua ai ia le tausinionga sa ia tuli loina. Olea, ole oli e whavavau a e le o mea va fia na o mose taimi i le neila lolangi. Wa tato wa o mai foi le vai tau e tele ai me va fia. To sina ma va se ina ngo fia il tangata. Ao lea e whapenao na ta ua e le fionga le tua, le fili nga poto na whai e mose. Taulala na vaai a Yesu, le whai maia, le salamo ta vita, e te whai loa mai a te au, le ala o le ola. Haleluia. Whai maila le vaenga lona lua, oi o luma le fia e mali ai, oi luma o ai, o lo iluma ole le atua. Ai o lo iluma foi o le tangata. Wai vai ai. Le anga o le tala noa il vesanga inga le tangata ma le atua, ma le ola, ma le manuia wa tapena i le atua. Taimea te whalongo i le upo le atua. O lo iai le atua iluma mea i ante oe. O lo iai le nganga pa ia o lo musu atu i lo loto. Ma whapenao na whai loa, le atua le leilea, le atua o ia o le ola, le atua e na te whasa o loto, le atua e na te umaia le pupula e mo mio na pupula i tatou, le alii o lo whapenao na iei le malamalama e malamalama i tatou, o ia e na te umaia le tofo le lei, e whapenao na le lei i tatou, le anga i le ise le lei, na o le atua e le lei. Au lea le whai mai, o lo i uluma. O lo i luma o le atua, o lo i luma foi o le tangata ua whapenaona, sa uni le atua e sapai, sa uni le atua e talia, sa uni le atua e whamangalo, sa uni le atua e tauami o tonuina, sa uni le atua e avatu le malosi tulu i le wa leiso na malosi, sa uni le atua e avatu le loto tele i le wa le aise loto tele, sa uni le atua e avatu le whamoe moe i le wa leiso na whamoe moe, sa uni le atua e avatu ia le alofa o le atua ina i e mawhai o ne alofa i o fili, sa uni le atua e avatu le leinga ina ia le leiai oe i le vama le atua ma le vama tangata. O le ala u filifilinga ue e sauni e whai. O ue e filifili e whapenaona talia le ola ua whapenaona saunia e le atua.
mawhai loa e le atua, matu ulima mai e le atua. Mena e lei ona le au noa i tātou, ma le whamanianga le atua, le anga o le ta walanga pea le upo le atua, o le alme tau mai eina, o le tua vanoa le atua mo tātou, o le tua vanoa tua le atua mo oe, au e te no vai. Au e te la aloa e au noa maloa mana ia ina. A ia e talia ma e sauni e whapenaona ta tala lo loto i le atua. Sauni e whapenaona tu watu lo whamoe moe i le atua, tu watu lo manaonga, tu watu la wamo ia te ia. Le angai mamafa mo e la wamo. A whai e te leo mawhai la wamo. O le whamao ningal na o whetalai ngā Yesu e mamafa la wamo. E ti ngala wavenga e leo maua ye oise saulotonga e me tele li liua ya Yesu na ua fetalai e na te au maiala na amo e mama mo oe o le amo e te maua il saulotonga o le amo e te maua il filemu o le amo e te maua i le oli oli e whavavau le tautino ai tavita i e peo na vai mai ai o ilo witu tau matau le oli oli e whavau. O le vesili, o le alme walaina ta ua le tu tau matau o le atua o lo iai le oli oli e whavau. Le anga o le tu tau matau o le no vali o le tama, o lo fio ai keriso. Le keriso le ana liutino tangata e peo na ta ua iane. O le lo kou ina iasau e fai masui oe, fai masui au. I lungo kolkota i le satauro ina ia totongi la wangasala, mo totongi la wangasala, ma fasa o loto oe, fasa o loto au mai leola ya te oe, au mai leola ya te au walaio na fio ia i le tūtau mtau, wa umaranga aluenga e peona whetalaio i le satauro, ua taunuu. It is finished. Ua tatala a ao le tua, e fia whaamanuia i ante oe. Vatu le whaamoe moe i le walation whaamoe moe. A vatu le ola i le o iai le ola. Le anga whai mai le upo le atua. A unoa oe male alo. E le o iante oe le ola. Ao lea, o le whaasala po le tosa, o le atua, o i lungo le tangata. Mela le moni ai upo Paulo il tusa Roma. A lona mta upo e valu whai upo e mua whamai. Therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Boe vai, fai mai, ua le aise whasala i lunga ia i lantou, o lo i totonu ia ke riso Yesu, a o le wingo le whiau, o lo i ai pel whasala ia i lantou, o lo i fafo ma ke riso. Lea i lato uma, ma uto uma, e le i filifilia ke riso, fai mali mfaola, e me te le li liwai, i le o lo i le tū tau matau o le atua le tama, le ta ua whamai o lo i ai le oli oli e whavavau, o ia le o le ola, o ia le e whapenao na malie ai lo manao, i mea le lei malava. Hallelujah, whamanuia le atua i le whainga filifilinga. Anga le leile atua ia Samoa i le nei fiafi. Tamava tai mola upu. Whapenao na te talo vasoso aniatu. Ia ila tou e sauni e filifili le ola. Filifili le oli oli e whavavau. Filifili le whapena o na utupupu ina le loto o le whamalie i mea le lei umalava. Mai le atua e le lei. Ta mafa penao na iei lau whaamangalonga, lau taua mi o tonuina o tangata mai mato uma, i le totol ta mai mamoe. Talo ia whaamalo sia sewa tau whaavaivai. Ma ia tu mau whaauau le tuli loaina o le oli oli e whaavavau. Hallelujah. Whaamanuia ia Samoa mai lava i sea upito matua, se io o i sea upito iti. Whaamanuia ia auna le atua o loo, taualanga le upumonia le atua. Whamanuia i le unanga le Global Kingdom TV channel, to ai ma le RCTV. Whamanuia lo nua Israelu, whaola, whapupula Israelu, ma lo file mu ya Jerusalema. Fo i le viinga ya te tama. Ono Yesu.
Amene, ma amene. Whamnuia tele le tua, il nea fiafi mwhainga malolongo toe, whamnuia fo il tapena tuai mo le sao mua mua, ono le swafa pele o Yesu. Amene, ma amene.